Zašto? Ne smem da ti Nije može. Mada i ne možeš. Evo ovako predlažem da polako počnemo. Sačekali smo malo nekih 15 minuta ako da se svi sakupimo i mislim da treba da krenemo sa ovom akcijom. Ovako, Resor za zaštitu životne sredine i ove godine kao i prethodne 2 godine organizovao jednu lepu akciju i manifestaciju najlepše uređeno dvorište u opštini Temerin. Ja ovom prilikom pozdravljam sve učesnike, organizatore, sredstva informisanja, komisiju koja je odradila ovaj posao i želim vam svima dobrodošlice da se lepo osjećate. Hvala. Obzirom da je april mesec, dan ekologije, napomenut ću par stvari koje smo mi tokom aprila meseca odradili. Organizovano je nekoliko sledećih aktivnosti. Takmičenja udruženja ribolovaca u nekoliko navrata. Sakupljanje nestandardnog otpada, čišćenje divljih deponija, planinarski maraton u zaštićenom prirodnom dobru Jegričku. Zasađeno je preko 1000 sadnica na raznim lokacijama uz svakako podršku i aktivnost neprofitabilnih organizacija na teritoriji opštine Temerin. Postavljeni su kontejneri u dvorištima kolektivnog stanovanja i školama. Učestvovali smo i prezentovali neke naše privrednike i neke naše ljude koji se bave sopstvenom delatnošću na sajmu turizma u Beogradu. Vinari su imali nekoliko svojih manifestacija. Upravo je za nekoliko dana će se desiti i organizacija jednog ekološkog društva i turističke organizacije i pasuljijada, tako da ovaj mesec koji je prešao, naravno aktivnosti su prešle i u maj, je poprilično značajan imajući u vidu da je ovo neki period kada ovakve aktivnosti dolaze do punog izražaja. U koordinaciji sa mesnim zajednicama, sredstvima informisanja, za ovo takmičenje se prijavilo 22 domaćinstva. 2 učesnika se prijavila nakon isteka roka, pa iz razloga drugih koji su takođe hteli da se prijave naknadno, nisu mogli da ih uzmemo u obzir pa su van konkurencije. Komisija je radila u sledećem sastavu. Mira Rodić, predsednik komisije, Lepa Rodić, član i Aranka Tertoli, član komisije.
Komisija je obišla sva dvorišta, u skladu sa važećim kriterijima izvršila izbor po 3 najuređenija dvorišta u svakoj mesnoj zajednici, a zatim i najlepše uređeno dvorište za celu opštinu Temerin. Uz podršku predsjednika opštine i svih saradnika iz lokalne samouprave obezbeđeno je sprovođenje ove akcije, da bi to bilo ovako kako jeste, novčane naknade, zahvalnice, CD prezentacije i drugo. Ovdje bi se posebno zahvalila našem stalnom sponzoru Miri Savanović iz Temerina i molim vas jedan aplauz za nju. Kao što ste vidjeli, ovdje u našem holu sa moje leve strane upriličena je foto izložba nagrađenih. Nadam se da ste to pogledali i da ste se uverili da na teritoriji opštine Temerin postoje veoma vredni ljudi i veoma lepa dvorišta. Posebno mi je drago što se jako malo dvorišta ponavlja, što svake godine se pojavljuju neki novi ljudi, koji su naravno vredni, koji uređuju svoje dvorište. Kao što vidite, komisija je aktivno radila u posljednje vreme, osmislila je ovu prezentaciju dvorišta, što se vidi po ovim panoima, a predlažem sada da pogledamo na video obimu tu prezentaciju, a zatim ćemo preći na proglašenje najbolje uređenih dvorišta i dodalu nagradu. Kako prikazali, nekako da na teritoriji opštine Temerin ima izuzetno vrednih ljudi i ljudi koji vode računa o svojim dvorištima. Ja se nadam da će ih svake godine biti sve više i više. Sada ćemo preći na jedan možda malo slađi, malo lepši deo posla, a to je proglašenje pobednika i dodala nagrada. Kao što smo krenuli na video prezentaciji, krenut ćemo od mesne zajednice Staro Đurđevo. Treće mesto, Prolić Vesna. Milica. Prvo mesto Ranđelović Bosiljka. Treće mesto Mihajlo Đukić. Drugo mesto Panić Željko. Prvo mesto Dokić Milan.
Mesna zajednica Sirija. Treće mjesto Vesna Tintor. Drugo mjesto Samac Branko. Prvo mjesto Zelenović Danilo. Sada ćemo preći na mesnu zajednicu Temerin. Kako se ostanite malo? Milović. Šta sme? Morate ga ponovo slike dok ne kesi da se vidi. Treće mjesto Vučkovac Luža. Drugo mjesto da li je prisutan? Nema Francuz predstavnika tu. Marizu je. Ništa, nakon ćemo da im uručiti nagradu. Prvo mjesto Varga Edo. Sada vam predstoji proglašenje najuređenijeg dvorišta na teritoriji opštine Temerin. To je Kuđik Jožef Ivo. Samo da kažem da je za najuređenije dvorište opštine Temerin naš sponzor priredio jedan malo onako lepši poklon. Sada želim da pozovemo da svi učesnici, znači ostali koji nisu dobili nagrade, jako nam je žao, ali ne možemo svima da dodalimo nagrade, dvorišta su bila sva prelepa. Pozivam Ivić Svetlanu. Lukač Smilja. Baš ću dobiti. Kopčanski Željko Iris. Nije došao. Ništa, njima ćemo uručiti nagradu nakon. Steva Bobić. Bobić.
Jerković Mirjana. Pak Valerija. Sabo Imre. Varga Kornelija. Koka Imre. Ovim smo iscrpili dodavu nagrađenim i ja vas pozivam da se malo počistite i opustite, još jednom pogledate naše prezentacije koje se nalaze ovdje pored nas i da se prijatno i lepo osjećate ovdje u našoj državi. Pozivam sponzora da dođe da im uručimo jednu prigodnu nagradu. Vocu, da mi skinemo te slike, onda se na kući. Nikad mi nisu dali te slike, da mi svi znati godinu, ne znam da je. Tražit ćemo ovom drugaru što je slika. Hoće Jovan je to sliko, da ćemo kod njega ovdje. Koje slike? Baš sam rekla da to slike. Ja sam. Ajde, ja moram